بله تماشاوانین هیچا گلک مجار هنه گریدای روشا سوریه بیگومان شریک لغزه جی چه بوی روشا آلوزا سیاسی لسوریه برفرهتر کریه. اندام کمیته نویساندنا ده سوریه و سروک کمیته پیوندین درویه انجمنان اجتماعی کردی لسوریه کامیران حاجو لاستودیو کردستان 24 مهوانی منه و خیراتی که کامیران که کامیران گیر پدرسن گازنان دکه دبیجه کو حکومت سوریه آستنگیان جبونی به تایبتی جوینین کمیته دستوری پیکتینه. بله راسته و جرات هایی چوی شام براسی سوریا گوت نده گوت جوینا چتکتش خارج شد گم خناین صدمه ویجی هم تبدت زانن یعنی پشتی اوکراینیا روس دبیجن جنیف نمای جهکی وك نيوترال وحيادي جبرويجي ام ناين وقت روس نهون بيقومان رجيم جي ناين ليه يعني ام بيجي والله جيبين شيبونجي يعني مثلا الجماعة وكا ركبري يدي ام نما جنا جيبينا كي وكا بمعنى به ام جاري كي دي هم ابتني اخافتنا بكن او تشكي بيجن او تشكي بيجن ام تخازن وقتك او جي رهبه مثلا سيمهن دمهن صالك ششمهن وقتك جي رهبه يا دوا ام دي بنفيسن تشتكي الهفدو بكن ام نهم ابتني مناقشه ودانستان سر بكن اف جيفينين جو بري تشي بوين او تي في واتي كو تا انجام جوان در نكت كي نخير انجام نبون بس ام دزانن وقت جو او دانستان تشيل بنو ام هنا كاغزا دسبيرنا ايكيتي عملتا وطرفي دي وطرفي سياسيه جواتا وكبي سيفيل ابي جومان ابنا تشتك زمينه كي تشيت كي جم يكيتي عملتا غروجي كي بيجي هناك تشت مناقشه بنا وهناك لهواتنا انا بس ملهفدو نكري حتى وكفي كيلي بالسر قلتنا كيجي ملهفدو نكري يقوان بيجي والله مو انا ما قلت يا اف قلتناها راسنا غير بيدرسن هر واحد ديار دكت بيجيكم افرا وشاء لوز بردوام بك مترسيه كي جلكي مازن لسر بروسيا سياسي لسوريا تشي دبا واتيا ويتشي راستا انها تبدا زانب تاني مثلا سوريا يعني بري غزه وبشتي غزه دي تشتكي دي يعني غزه اف منطقه هجان اساس شرق اوكرانيا بيشي هجك خستي دا ونها هجاننا دوايا غزايا و انجام ويدا فرسا سوري هنا كي بش جهد به يعني او جهدانا نابنتني جيرنا معي وكبري وجا ترس اوا جو اف كونفليكت هنا جاره جوار نونا ديتن اديل دوركي بكنترول ببي بباقيت اوا هيكي جو ادي كس نزاني انجام يناچنا وام تبدا زانن يعني بي جومان و بشتي غزه وحتى شرا وسطجي ويقلك باندورا والهرم حموي به اقل سوريا بقشتي اقل العراقي اقل منطقي حموي ام بهورن جوه نقشه سیاسی و نب ویرنگی هاوی نب وی کربونا یک بیشتر نقشه سیاسی و گوارتن لی و گلکتشت منطقه دا بنا گوارت. روشا غزه تسیراوی نال سوریه که کامیران یعنی جبو ام بیشتر شرکی نو لناف سوریه چی نو؟ زمینی درسته که؟ زنه تبخد يعني زنه هرم أو بيا وكا تقانا كيتي دتشي بيا نبيش ونباش يعني تشتكي وكا دوامية جمداندنا د بروسيسا سياسي دتشي بيا جاري كونفليكتي حال هو جمداندنا هنا كي يعني گرمي كي تخنه دا گو تشي بي لكس نزانه قالوا برو باشيان برو خراب وجه مشكلة دور دا ليام تبدا زانن بي گومان افشري گوتي كرن يعني ديسات بيجم اوكرانيا جي هي تاثيرا المنطقه وهابه لنا وكا شرق غزه وسوريا تحساب كرن بشك محوري ايراني وايران وامريكا واسرائيل هاتنا لهمبر هبدو معقول نينا يعني هاجا جاربه او نتيدبه وهاجا جي خرابونك بيجي ديسا سوريا نتيدبه پشكي غزه وبخورتي ويل سوريا كبن اگه چاله سريكه سياسي بيان جي وكم قوتي خرابونك زيادة ترشيب بالمنطقه كيكي كاميران نها وكيت كرم كري يعني ايران سوريا د بريكي ده روسيا شي دوي بري ده بيگومان يعني سردستي وي بري لآلية دن امريكا اسرائيل كو حبونا وال سوريا هيا كارگريا وال سوريا هيا يعني دكاري بقها خالكي وسا
هوشێری لە ئوکراینە لە غەزەی بشێوەیەکی لە ناو سووریەژی بەردەوام بکەن ji ber ku berê Sûriye îran Rûsyayê li ser erda Sûriyê mümkün e bi bandortir bê kerem ke tu çawa fikirî ew xwe rast heger wilo bibe bes heke te dêne xwedayê vê taliyê ew çend sarûxê got İsraîl avêtina Îranê Îranê avêta İsraîl yek dizanê li hevhatinek heye li hevkirinek heye pişt perdeyan û mamostayê wê li hevkirinê Amerîkaya yani niha îdara Biden net berjewendiyê wê de şerek vê qonaxê de bêkirin tu zanî hilbijartinin û ewin û gelek tasîra xwe negatif jî lê kiriye mesela Gaza û piştgiriya wî ji İsraîl wara lê heger hat û şerek bû Sûriya jê nafiltê ne Sûriya tenê mantıqa hemû lê di bahuriya min de heta niha ew delêlet xuya nakin ji ber ku Amerîkî neb dilê waye şerek bibe û ji xwe Ewropî her ji binî neb dilê waye tu zanî rewşa Ewropa jî çawaya heta ji watê li çareseriyê siyasî digerin li hevkirinê digerin û Îran bi xwe jî heke tu denê xwe bidîye net berjewendiya xwe de dibîne got şerek li hember bêkirin ji ber rejîm dikeve metirsiyê da û ew tişt bahuriya min da hinekî zû ye got mirov bêje wê şerek mantıqê de bê belê gerem vegirne rewşa ev civînên komîteya destûrêkekê Kamîran yanî civînên li Cenevê yanî Rûsya te kerem kir ku ne bi dilê wê ye li Cenevê bebe got Cenevê yanî serxwebûna xwe ji dest daye ji bo civînên wisa alternatîva Rûsya çi yanî çi dixwazê Wala alternatîv tijme bipirse civîn nebin ew asê dike ji bo civîn nebe lê ew bixwe çend nav hat negotin heta cara talî gober li Bexdayê civînê komîta destûrî çêbin ما قبول نکرد افریقیا حتی او کرن ما گوغم نکه طرفی دی قبول نکرد یعنی هرگاه و که شرط تنه دانی جبوی گو جوین نبی جبر براستی دوا جوین آدم دید ت جدیتا رژیم نبو نویسان دستوره کدا و اساس او بخوا او پروسسان نویسان دستوره بروفاجی بریارا 22 52 dibêje divê desthilateke veguhêz hebe pêşî û paşê destûr bên nivîsandin eva hat destûr danî pêşiya vê desthilatê û bêyî got tifaqeke siyasî hebe destê gêr pedersen di vê proseyê de heye ku mesela wisa rûda kekê Kamîran yanî gerek desthilatekî veguhêz hebane paşê li ser destûrê ew civîn hatibane li darxistin yani gava ku niha rewşa komîteya destûrê hate pêş desthilatek veguhêz gîr pedersen di nûnerîtiya xwe ya netewêniye girtî de ji bo Sûriyê giletiyek kir li wê derê ne îşê Pedersen got ev tu zanî dewletê mezin ev pêşniyar ya Rûsa bû û ji ber ku Amerîka pêş yanî weke stratejîkê wê nîne di pirsa Sûrî da gelek mesele bihêviya Rûsya ve hiştin yani Sûçî ev mesela lejna destûrî Astana civîn çêdibûn ev ne hemû çavgirtinek weke guhgirtinek ji aliyê Amerîka ve hebû divê avê de kam meyzên wê çi be ma bara Rûs pêşniyar dikin kam meyzên wê çi be helwesta Amerîka wilo bû lê ew bixwe ev anîna yani ev pêşniyara got komîta destûrî dest pê bike pêşniyara Rûsa bû û çavgirtineka Amerîkî Ewropî jê re hebû komîteya destûrê yanî bi rastî ger ciddiyetek di xebata wê de hebe kekê Kamîran yanî ji bo çareseriya krîza Sûriyê bikêmanî dwarê siyasî de dikarê bibe pêngave karê bêgavek bes ez wêna gelekî yani me destûrek nivîsan wê çilopêkê yani gelek îşê dî hene ji bo xatirê ji ber wêna jî li hevkirina siyasî berî nivîsanina destûrê gelekî rastira her te destûr nivîsan temam eva me destûrek nivîsan ew mîkanîzma vê em wê pêk bênin û biceh bikin û li hevkirinê dî yani hinekî zehmet e lê gaveka baş e eger bibe û rejîm mumkin nîne bi me re destûreke nû binivîsîne ez ebeden bahor nakim belê helbesta netewêniyek girtî ku ji bo çareseriya krîza Sûriyê bi taybetî jî dwarê siyasî de netewêniyek girtî çend şander guherandin şanderê herî dawê gêr pedersenê Îslandî dîplomatê Îslandî yani serkeftineke netewêniyek girtî civata nav netewê ji bo krîza Sûriye çê bûye
تبي هیویداری جی بۆ چێ ببە؟ نا 2254 هەمان ورسێکینیا ئەس باوەڕ ناکەم و پاشێت باش زانە ینی یەکیتیان وڵاتە هەرێکی ئاریکارت vê پرۆسێسێدا بەس ئەساسێ وێ ئەمریکایە رووسایە فرانسایە چینە ئەف دەولەتێ گۆ ڤیتۆ دەستێوادە زل هێزێ دنیاە ئەوەن هەگەر لور لە هەفکردن نەبێ یەکیتیان وڵاتان نکارێت شتێکی بکەیت یەکیتیان وڵاتە بتەنێ دوێ پرۆسێسێدا نێزیکردنەوە دەولەتە پێشنیارە هەلاندنا مادەکێ فلان دوێ ئەوێدا ڕۆلێکێت لیزێ بەس وەکی دی ینی ڕۆلاڤ دەولەتێ سەرەکە یەگۆ دەستێواد ناوا سووریادا هەیە gelek spas bote ke Kamiran Haji gul stüdyo te meyvanê me. زۆر